Sang asiluran tu pada di kamasilan puang atapung Yesu si patuki makure sumanga mapole parai langan nolo malabi na puang matual lo tatemo belan na yati allo baru na kamasian no miki puang matual ko kita solanasang den no pa ata unnolita katuanta allo tatemo si turu lalan pa parai na puang matua la tabasa si latanan no tidio na kadan na puang matua mai komita palaku pa tunduan tamas sembayang. Makuri sumanga maapole paraya kan mati olo malabi imi lante melambi totemo opuang belan nami kamasyan no makantian loba aru kini tuo sia kini tontong umpakala abi sia umpudi sangami laumbasakan surak manatumi opuang tontong komi pasakekan ni solanasang tontong komi mengkarang lan penamasallo mi angki maadim batonan ni tekadami si turuk lalam pa aporayami maturu-turu mo kami opu kami pasake kan solanasang lasangan na po Yesu ki masambayang. Amin. Kadan na po tula tabasa lamay 2 Petrus pasal atalu ang kami sa lako ang kasang pulo karua. Kadan na po matua tu nakua pa kaborokku yamote tu sura maapenduan na ku pakatuang komi lanto sura ada adua kuni umpama balisa ina malambu mi tete dio kaku pakilalami dikua mi kilalai tu kada mangka napokada mintu nabi masallo dolona sia atoran na puang to pakarimananta na pokadang ko mintu rasulumi mairingan na lami kilalay te yan na te kumua iya ke maakatampakan na tu lasay ba tu pira-pira to patelle siba patellena tu palolang kalena unturu kama iluan na anna maakada na kuwa umbara na kuwa tu kasayan na tu diallu belan na tempon na paade nene eta ya tumintu angge maritik susi bangasia to dio mai ti pamulan na kadadian na langi na lino belan na nangga itaw ya to mai tangumpalan narai te yan na temai kumua te dio kadan na punga matua inang demo tempon dio mai tulangi isialino di kombong dio mai woiton na di popamisa tu kawayan na tete dio duka wayan na sabu tu lino to atu yato na kabu uway sawa apa ya te langi solalino teden na totemo susi iyanan dian narara di perandanan napi tete dio duka kada yato saya lako allo kadiukungan na siya kasanggangan na mintu to batuk. Apa ya te misa ana te dami tangumpalan narai. Mintu pa kabaroku. Kumua sangallo nasanga puang pada bangasia sanga saabu taon na siya sanga saabu taon na pada bangasia sangallo. Tayo na marem patupuang umpalanda pangaluna susi nasanga to pira kumua marem patuyan na to sangadin na nasuka kalando mo komi tae na puray ke den ni misa atau sanggang sangadin na kumua anna mengkatoba nasang apa ya tu allo na puang lasay butung toboko allo ya to mintu ulangi ila sapay na mongo siya mintu na anasi lanakande api na si sarak-sarak saya tu lino sola mintu penggauran nalan la dimampui belan na susin na la kasanggangan na to tumintu apa naumbara la mi pakuan ni tu kalemi unturu uga umasallo siya kameng kaulan siya mamali untayan kasayan na lo na puang matua tu napoban ng langi lanakan de api na si sarak-sarak semintu anasi ilolang
lolong lanapi malalana. Apa ya tu nalu na puang untayang kiilangi baru siya lino baru tu nani kamalon. Ya motoe pak kaboroko tayan ni tumintu na to siaping kulay ami dia parantor marampa tangan siya tanga sayon diolo na puang miurungan ni marampa sa sipatula mi bilang kumoya tu pesuka kalando na puang ata umpabutu kamakarimanan susidukat tu mangka nasurasang kami Paulus siulu pa kabarota sitinaya kapaisanan di kamasyan ni. Susimolan mintu suraan ato ke nasabu ite yan nate dendu kalan ba atu pira pasalan tu masusa di batunan ni yaitu tutang mandalan paisanan na siya tangabantang na bulang leko susi tumay sura asenga naurungan ni umpabutu kasanggangan lako kalena. Nakamute pa kaboroku belan na inangamisan dolo mo tumintu na pasalan niya to. Dadi la matangking komi da naba komi pangadaran maapapusan na mintu to kadaki ito. Ammi tilendong diomay kabantang ammi sangadin na sa kendek-kendek mi lan pa kamasian siya kauntandan Diyo na puangata siya to pakarimananta Yesu Kristus lulako kalena tu kamalaabiran la totemo te la atu saya lakona amin pada mo lambe na tu kadan na puamato tu tarangi solanasang paran ni kumua tontong ki napasak ki puamatua tatontong pogo itu kadan namang kamotarangi tahun 60 mintu pakaboro na siya mintu pakamasan na puamatua tontong ta sa adilan katuanta kombongan masalo na puang sa siluran tu pada di kamasailan puang tapong Yesu tantu tae mo tahu la dibokoy ken na la umpokade itu tolaboko kumua piran na tunan na lasay boko ya moton na din tontong di pakare na tu tontong matangkin apa mui matangkin mo ki tontong ki majaga lalu katuan tay na nga nenne epaya di kalupay siya buda duka patutaw nenne di bukoylan katuan na kombongan masalalong puang kasiyan na puang kasayan na puang Yesus ule di pokada kumua lasay susito misa amuane urampan ni kapa misa bayne siya di pokada duka kumua yaitu kasayan na di pasangatinti butung toboko ya motobelan na tangan di kapang atu kasayan na dadi si patuk ila matangkin siya maapenanda lan suraan na Matius pasal 25 angka 93 na kuha ya mo to la maapenanda komi belan na ta emisan ni tuwalo na ba tuwatun na at tu ba tuwalo kasayan na puwato pong Yesu lako kita to maapatungan niya tu kasayan na sule pong Yesu ya mo misa atu tu tontong ditayan belan na atu ya to ya mo la dinay umpasombo itu langi solalino baru tu lananay puang matua umpasombo katonganan situru pangaluna tangaladikapang atu kasayan na apa taun tala mataku siya kaaturan no belan na to maamana ami kiilan ni Yesu Kristus
Sia mendadi mo ki tonnala bilanganna patondok ki kadatuan na anak-anak. Podo anta tontong makaritutulan kapatonganan. Apalako to ta makaritutulan kapatonganan, ia tu kasenda po Yesu lamendadi katirambanan lako kalena belanna tayan na maapinanda siya maapasakka. Ia tu agan lau rampoy la susi to dipokada lan to mangada apa salah kaserang ka-12 nakua susi to bale tiramban dial lan dalla sia susi to manuk-manuk ditingkan lan porro. Susi duka moto tumintu marupa tau dipoya lan atu kamandasan ke ta apa narampoy te yan na te. Ia moto latontong ki maapinanda siya maapasak ka abelan na say manitu po Yesu anna den masaliyo anta si sayuran tum mana matontongan tu mangka mo nakamasengkilan po ata po Yesu. Kita solanasang buda-buda tukara may pamasusalan tiatu totemo apatontong ki paran no kumua yatu po moto tontong ki nakamasay siya tontong kina na bentu taparaluin na lan katuanta muira katalan kamasusan siya lan untamu itu rupa-rupa kamasusan lan katuanta misa aritu na pelaku po matulako kita lan latu totemo kumua anta tontong bantang maapatongan siya tontong ki parannu kumua ia tu kesalamaran nang tontong ya torolan katuan ta solanasang. Amin. May komi sang kombongan ton na puang ta masambayang. Kitole patukku makurian sumanga mati olo malabimi o puang lan kapasambayangan kian loto temo. Belan na tontong kami kamasay na tu pak kamasay milako kami solanasang tontong di pakai nga akan kumua lasay komisule unggan na itu kesalamaran mang kamomi karangalan sangan na puang kipong Yesu kipasambayangan at tututemo puang tu kara-kara kamasakian tu narampoy siya tontong panasaadingan tami pira-pira tomatuang kisah sang silurangki Bapak Yulis Dengan, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya Ceha Dengan, Nyonya Mate Sururu, Stepanus Baturante, Nyonya Yonis Pasolang, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak Tirandi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Onies Lakburlawal, Bapak Markus Salamba, Bapak Daniel Rombe, Nyonya Ganna Pabisa, Liliani Omaketi, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Eli Roy Kapo, Nyonya Bapak Yohanes Elboko, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Naftali Mina, Bapak Ruben Siang, Bapak Empa Salongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Yusuf Sirangan, Nyonya Marte Balle, Alfarendra, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Peter Rombe, Pendeta C. Sampai Toding, Ibu Yudit Sagena, Nyonya Peter Tenan, Lambay Dempa Tutagi sa abu isangan na upuang, tontong komi yung kamasisya, tontong komi benni atu na nay malay sila do may kamasakyan na. Upuang, ipasambayan luka tu dio na kapalingkan na paakamayan lante kombongan, tontong komi pasakikan solanasang upuang kitontong parannu, siya tontong maapatongan lako lo malabimi ungkarang isang nangkaran itu pengkarangan pelayanan lante kombongan katuang ki sitaru na lakote ondo pira kate katuang kel lototemo sorongan nanti olomi o puang kumua mi tontong pasakikan siang katrinay kan lalamintu allo katuang ki ya mo teto pasambayan ko puang pagari itu salah budang ki mitarima kan belan na rampokan masambayang lan sangan na puang kipong Yesu
puang pela abang dosa sa kasalangki. Amin. Pada mo tu kada po mo tarangyo sang siluran sa lanasang may mo komita pataru itu lingka na katuanta tapatongan ni kumua puang tontong pabatta siya tontong umbengki itu taparalun nalan katuanta. Salamat.